Fil-jum tal-ftuħ uffiċjali ta' Special Olympics ġie ffirmat ftehim storiku biex Malta uffiċjalment issir waħda mill-firmatarji ta' Special Olympics Global Coalition u tara iżjed tisħiħ tal-inklużjoni f'pajjiżna. Tkellimna ma' Mart il-Prim Ministru President ta' Special Olympics Malta, Dr. Lidja Bela, li spjegat se jkun qed ifisser tal-ftehim. Dan il-ftehim Malta hija waħda mill-firmatarji ta' Special Olympics Global Coalition Agreement, li jfisser li Malta qiegħda tikkommetti ruħa illi se tkun aktar inklusiva kif dejjem kienet. Malta qed tikkommetti illi f'dak kollu li tagħmel fl-attivitajiet kollha f'kull proġett se nieħdu ħsieb illi Malta tħares lejn l-inklusività. Il-President Reġjonali u Direttur Maniġerjali ta' Special Olympics David Evangelista qal li pajjiżna hu mudell anke għal pajjiżi kbar fejn tidħol l-inklużjoni u semma wkoll kif xi daħajja ta' dan u l-fatt li l-Ambaxxatur Nazzjonali ta' Special Olympics Gilmore Burge wkoll kunsillier elett f'pajjiżna. Not only of a commitment to inclusion, but also an innovative commitment. They have done many things that has shown the larger Special Olympics movement examples to emulate. One of those is athlete leadership. The way that Special Olympics Malta empowers athletes with intellectual disabilities is remarkable. In fact, evidence of my colleague Gilmore, who's not only a global messenger, an ambassador of Special Olympics, but also now an elected official for the country. So I think in many ways, Malta is to be commended for their commitment and for their vision of a world that can be fully inclusive of people of all ability. Dwar dan tkellem ukoll il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni u l-Sports Clifton Grima li spjega kif iż-żewġ oqsma imorru jitfit. Minn barra li spjega lan wara dan il-ftehim semma numru ta' inizjattivi li ttieħdu fosthom li l-atleti ta' Special Olympics u l-Paralympics jistgħu jmorru fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Numru ta' inizjattivi li ħadna fil-sistema edukattiva tagħna fejn għandu x'jaqsam l-aspett edukattiv u anke l-aspett sportiv, aspett edukattiv li jtjara l-potenzjal sħiħ f'kull persuna. U allura daw it-tip ta' inizjattivi jkompli jikkonferma il-commitment tagħna fuq kollox jkompli jikkonferma il-fatti li qegħdin ninvestu f'dan is-settur propju sabiex nassiguraw li kull tifel u kull tifla ikun jista' jilħaq dak li huwa l-potenzjal sħiħ tiegħu.